Kaseng Nyotrap Integrated Territorial Organization hito seng kami minta kasing kakak tarik urisau aja apulai kalai bani kendu ban ai kijing torch kong amperining do kabari pe ya kaan man pen sngoi ka sarkar halor ba pen bet thmai no ya ka bha ka puli ka puthi ka banta ki samla puli ki bakam puli chejrong ha kijing kram ikla pathai ku bor president kaseng badon bak kharu long bakat kum ka RTI ba kaseng kla deb yo nakral puli puthi kla pen i bakam shamla dan kanu kijing tor ka ya bet ya rinti ha ka bai de ba ka puli puthi Hendrik Lashipen Shong Nongrem nak state reservation policy haka bahakam bhajam kaseng kala kentui ka sarkar bakan penbenyo khamkloi kani khnang balan nak jinge tingku akhmat kaan SITO sengkumi ngilawan kendo i kong amperen bedi minister in charge jongka lo bedi pumjungi health minister ten nakalang ko jungi kajingi yawan kendo jungi mentakasi i kong amperen kadai halor ka nongrim ba barok khaji piatip ba nia budien ya kani ka bahak pule nane kata ka reservation on educational purposes hadin bigila dat tho ya ka presentation shaka government husna ma jal puar te kiklem shim ajubab te hadin ba kiklem ajubab te ngi le no da ka batiet ya kajing kami yang kashari te hadin nang to ka tuklar yang kashari to ka ne banai ro ka government kam jubab dan dari ka ngat ka notice ta ka content ta hadna din nang to ka sarkar ka jubab no da ka baong ba ya ka educational purposes si ki dang ya ka tum kan ne ka lo ka sting an fule pemo ka dated shalom khala kre sab to pat at ulai ka bla IDL ke ding do MCS deputy secretary jong ka sarkar ne ya ka ba ai sanga nong jore ka ta repetition the hanging like Jubaba, sir, in inviting a reference to the subject cited above, I am direct to say that the principle and spirit of reservation policy is extended or applied for admission in the state government educational purpose, including higher and professional studies through conventional practice. They halor bagyo ikani kishti tingi tho ikani kishti kabangi I suggestion chika government banang ni shikman habaye dei bakata ka bahak pule. Jom kini manipulate doktor engineer ke PVPB aku ya dari ke bahas pule tinggi lah keren ke pasai ngila koru ba kakum ke reservation policy nama dia ka reservation for educational purpose ke bahas pule klaim bekan top tinggi nak kalian kejumi ni semua kia te kat badan don katang ya keren kata expert committee ni mithos ke government banang ni syakmat habe dei ke bahas pule kindai na ban ai ke kenjan notification lani bakin ra ke cabinet da ba pas ka ordinance ka ban ri bana khnang ba ki badai hok ban yo bandik pule ye ka reservation haka bha pule te je kata kena kalian ko jong i ilakong ba indra so CM ban ye kren ye kani ban pensngo ba ka ai ka mangi kwa ba ka jing dawa ko jong te na kalian ko jong i la kren ke basha ada ka sarkar hi kamla ban lai ban ra ban snar ke kenta ka kenja polisi habede ko bah pule tanim man singin salet yang siyang besar sesian katkum hadin bengyo coba katkum kanika hajing suggestion ya kan sarkar sila nakal lian ko chogi ti yom ba ila ajing mo ba ila keren ba you don't come here ban ye kendu ya kita expert committee but in si keren but menteri ramba ba ngin la ban yo ban participate kata longkan ka ya jemut ini ka ka shom hani ngin je shom ka piting jong se ban nya perkat la da ngin ajemut la ni ngin ajemut te habiye de pat ni ka bhak pule ka reservation on educational purposes tani ban bodin bat ngin shom thai jeru namar ba la i ngalai ya bat sin ka shari te jagat te ban nangni sikmat pat min penyor ban min budien ru pat minum ailat ke pa pe tan bakam dan kata ke polisi notification menekanir kami ketuma kata ka PR jong tu kena ubom deyu nong nong jong kedela ndri nako pot trai plai hi baki praktis ya kata ke conventional praktis habe de ka bha pule pim phadiu smo bundang kata ke PR kan de of past time kami ka reservation hi hapo jela juni long kipat ba ki de ban tip bakalong highly illegal namar ba claim shim la kontok hapo jong ka reservation policy 1972
te kai ka ba ka government de ban le ka de ban sna ban kren ne ban le ban le halor kan ne ko polisi lom ta to ko man bale chakot ni yatum ko na mar ne kam phat long an kam phat kan kano ka ta kan ja notification lang ko government in pia ya ka ko ta na ban thai kai na puli tham ya ka ba ni ngim phat ya kranta ya ka ba ba man ta ni don kam sha ba ya ban ithu sha ya ka ta reservation educational purposes ta bakan ai cha de kan ja notification man ta ni ya kran phai kai ha ba kam phat long an kam phat dei kam phat don ni tang ka jing tho ka ba shu long ba ngai e je ppa je nga thai pe tang ka tai ka ta ka jing long jong ka ta spirit and letter